Halo, ketemu lagi sama gue dari Mukbang. Hari ini gue mau mukbang nasi kuning. Ada jengkol, tempeorek, ayamserundeng, bihun, sate kulit. Yuk langsung aja lihat gue makan. Jengkol pakai sambal dulu guys. Nih. Enak. Grup nih guys. Tempe goreng. Nikmat.
Hmm. 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 Nikmat banget makan jengkol. Makasih semuanya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sehat selalu.